Yona nchapita wa makumi abiri n'umwe. Kunyuma kwa matuku Yesu kumwenekele balongi bende chakabidi kudijibila Tiberiyadi. Telejayi muvoyemu bamwenekele Simoni Petro, Thomas udibu binyika nengwadi pasa, Nathanaeli uva wa mukanda mungalile, bana ba Zebede ne balongi bakwabu babidi ba Yesu bava pamwe. Simoni Petro kubambila ne njinye kuloba mishipa bobu kumwanda munene twe tukabidi tuyaye nebe nangu kuyabu kubanda mubwato kadi butuku wabu kabava bakwata chintu nashe chimwe pakavo butuku buche Yesu kuba mwenekela kumwelele wa mai kadi balongi kabava bamanyene ni Yesu to. Yesu kuba konkane bana banyi nuli bakwata mishivanyi bobu kumwanda munene to yeye kubambila ne ela ibukondo kujabelu majabwatu nenu kwata mishiva nangu bobu kwele bukondo kabava mwakupatula mumayi bwalu buvo bula tente ne mishipa mulongi uvo Yesu munange kwambila Petro ne ke mfumu. Petro umva ne mfumu kuvala chilamba chene bwalu kavone bilamba pambili to kudiele mumayi balongi bakwavu kufika ne bwato bende bakoka bukondu bula tente ne mishipa baba pabwipi ne mwelelu wa mayi mutanchi buwa metre lukama bamana kupatuka mumayi kumona bumwabawu kapya katema ne mishipa mitente kapu kabijine dyampa. Yesu kubambila ne lwayine mishipa yakuyinu dibakwata. Simoni Petro kubwela mubwato kukokele bukondu kumwelelu wa mayi bula tente ne mishipa minene yonso misanga ivolukama ne 53 nashe muvoye bungi nangu bukondu kabuvwa bupandika to. Yesu kubambila ne lwayi nuje mulongi nashe umwe kavu mupeta dikima jakumukonka ne wewe uding'anyi bwalu bavu bamanyene mfumu. Yesu kusemene wangata dyamba kubaba nyina kubapesha kabijine mishipa ke musangu mwisatu uvo Yesu mumwenekele balongi bende kacha wabika kulufu bobo bamana kudya. Yesu kukonga Simoni Petro ne Simona mwana wa Yona udi munanga mupita mudi bakwabo aba banang'anyi. Petro kwanda munene eyowa mfumu udi mumenye munji mukunanga. Yesu kumwambila ne ukuba bana banyi ba mikoko pashishe kumgonga echaga bijine. Simon mwana wa Yona udi munang'anyi. Petro kumwanda munene eyowa mfumu udi mumenye munji mukunanga. Yesu kumwambila ne ukuba mikoko yanyi pashishe kumgonga echaga satune. Simona mwana wa Yona udi munang'anyi. Petro kubungama bwalu Yesu vuo mukonga chaga satune udi munanga anyi ke kumwanda munaye ne mfumu udi mumenye byonso udi mumenye munji mukunanga. Yesu kumwambila ne ukuba mikoko yanyi njinkushajikilene pawuchi wansongaluma uva wudiswika mukaba wewanka yeba uyakuvo musu kadi pawashala mukulakashi newolola maboko mukwabu nakuswika mukaba weba nakufila kuji kuyimuso kuya. pavu Yesu wamba nanku uvo muso kumvwisha mushindu wa Petro ne bwakufwa bwakutumbisha mvile mukulu. Pashi Yesu kumwamba ne undonde. Petro ukudimuka kumunaye mulongi uvo Yesu munanga ubalonda yeye auke uvo mweyemene Yesu pavavo badya kabidi uvo mumukonka ne fumu wakutungili chitungu ng'anyi. Petro umumona kukonka Yesu ne mfumu kaji yeye chili mwakumwezekele nchini. Yesu kumwanda munene mema muso bwashala ne moito ne panga afinga na chakabidi mbolu bwebanyi wewe undonde. lungu lwakatangala kakudi bavo balonda Yesu ne mulongi au kakufoto kadi Yesu kavo mwambila Petro ne mulongi au kene ufoto kadi uvo mwamba ne mema muswe bwashala ne moi to ne panga apinga na chakabidi mbwalu bwebanyi.
mulonyawu ke udi ulonda malwa uvo mwafunda kabidi tuli bamanyene bidi ye ujadi kambilelele yezu uvo mwenza kabidi malu makwabo abungu bubantu bafunde mumukanda kubumo ndingele mejine mubulobo bujima kabava mwakupeta mwaba wakulamile mikanda ivobu mwakufunda